Добар ден. Почнува новото продолжение од Фактор здравје. Јас сум Илија Николовски и ве поканувам и денес да бидете дел од вашата и наша здрава навика. Еве ги деталите. Сигурен сум дека знаете сите овие 11 години од постоењето на емисијата Фактор здравје дека ви информираме и сме осврнати кон современата медицина во однос на дијагностиката, лечењето и превенцијата на одредени состојби и болести. Но денеска исто така ќе зборуваме и ќе бидеме на ова поле со посебен акцент на традиционалната медицина. Ќе ве запознаеме со овој термин и затоа дозволете ми на почеток да секвенционирам неколку факти кои што се изнесени на глобалната мрежа, а се однесуваат на Светската здравствена организација. Според неја, традиционалната медицина представува здравствена пракса која користи пристапи, знаења и верувања кои се однесуваат на препарати од растително, минерално или од животинско потекло. Понатаму, традиционалната медицина, во кои што рамки спаѓа и комплементарната и алтернативната медицина, користи духовна терапија, мануелни техники и вежби, кои се применуваат поединечно или комбинирано со цел лечење, дијагностицирање, рехабилитација и спречување на одредени болести. Со една реченица, традиционалната медицина постои за да го сочува здравјето и благосостојбата на секој човек. Овие факти кои што ги изнесов во рубриката Истражувањата докажа се најдобар, би рекол, начин за да ви го представам гостинот и денешната тема, уште еднаш потсетувам, традиционална медицина. На моје и ваше огромно задоволство денес имам чест и привилегија, би рекол, прв во Македонија во телевизискиот етер со свој интервју да го удостоиме доктор Јован Тасиќ, кој што е лекар по традиционална медицина и кој што специјално за оваа прилика денеска е гостин во Фактор здравје. Доктор Тасиќ, добар ден, добро дојдовте во Фактор здравје и во Македонија, како сте? Добро ве најдов, добар ден. Благодарам што сте денеска во емисијата и на почеток еве како согледување она што Светска здравствена организација го вели, како вие дополнете од ваш стручен аспект и ја дефинирате традиционалната медицина. Да, ја ви најпред рекол да е Светска здравствена организација од 1976. године методе традиционалне медицине, значи психоенерготерапија, шијација, акупресура, хиропрактика, фитотерапија, акупунктура и све остале методе уврстила званично признала и уврстила у лечење затоа што се one показале јако добре резултати уз званичну медицину. Значи, од 1976. године ВХО, Светска здравствена организација, е те методе признала и приближила овој традиционална медицини, односно званична медицини. Оно што ми живимо мало дале од свега тога и време у коме смо живели, свакако да е било мало другачије. Jedino se verovalo ono što se vidi, međutim postoje mnoge opcije da postoji nešto osim onoga što vidimo, naravno. Sigurno. Каде што современата медицина става точка, вие ставате запирка. Gledajte, ja bih zapravo rekao ovako. Ja imam Centar za komplementarna medicina, primenjujemo najsavremenije dostignuća moderne medicine i metode stare hiljadama godina koje je Hipokrat i ostali koji su primjenjivali. Znači, udružujući najsavremenije metode i tradicionalne metode lečenja, postoji se rezultati kod neizdravivi ili teško izlečivih pacijenata, pre svega dece, od autizma, koji je sad postao globalni svetski problem, cerebralne paralize, epilepsije, hipotonije, spinalne mišićne atrofije, kod odraslih, kod multiple skleroze i tako dalje. Znači, rezultati se postižu, mi možemo kažemo da su čudni, ali zapravo su oni jedna sprega i jednog i drugog i najveća sreća u tome da dođe do rezultata. Da li je to zajedno dalo ili jedno ili drugo, nebitno je bitno da mi dođemo do rezultata. Da dete posle 6 godina progovori, da dete posle 10-12 godina prohoda, da se zaustave progresivne bolesti kod multiple skleroze i kod ostalih i da se dobiju rezultati zapravo. Jer pacijent je taj najbitniji da njemu bude bolje. Сигурно, за тоа ќе зборуваме во продолжение. Ви благодарам уште еднаш што сте денеска во Фактор здравје, а вие, сите оние најверни наши Фактор здравје поддржувачи и публика, ве поканувам да останете до крај со емисијата и по првата пауза за реклами.
Подсетувам дека денешен ваш и мој гостин преку емисијата Фактор здравје е доктор Јован Тасиќ, лекар по традиционална медицина, кој што е достапен и веќе присутен и во Македонија и подетално за закажување термини и советување, ве упатувам на директниот телефонски број 071 711 770 во хотелот Карпош, каде тој ординира, и тоа е всушност Друштвото за подобрување на физичкото и ментално здравје доктор Тасиќ во Скопје. Докторе, вие веќе 32 години работите во оваа област, што всушност работите и каде започна вашата приказна, ако може така да кажам, и животен пат? Да, заpravo do 85. godine nisam bio svestan toga. Odjednom u trenutku kad je meni bila potrebna pomoć, došla je spoznaja da ja zapravo drugima mogu pomoći. To se desilo na ostrvu Ugljan kod Zadra, gde se održava jedan kongres parapsihologa Jugoslavije, gde su prisutni božji ljudi sa Tibeta, ostali, i nakon toga kreće moj put od Londona i preko mnogih drugih ustanova, znači od učenja, nakon toga i rada, tako da je već 32 godine sam u tom području, prošlo je preko 250.000 pacijenata ili posetilaca, kako god hoćete. Rezultati su veliki, mogu slobodno da kažem da su pacijenti iz celog sveta, svih struktura, znači od onih običnih ljudi do profesora, doktora, predsjednika i tako dalje, jer kad dođemo do trenutka da nemamo dalje, onda udružujući sve ovo, mi ipak kažemo da tu nije tačka, nego da je zarez, da se još uvijek može pomoći. Što pokazuju zapravo rezultati koji su postignuti. Da. Šta se zapravo radi? Znači, jedan isceljitelj, snagom svoje misli kreira tu kosmičku ili božju, ja kažem, energiju u jedan isceljiteljski oblik koji ju dovodi do najboljeg doktora, odnosno najbolje farmacije, lekove na svetu, imunni odbrambeni sistem koji stvara lek za sebe. Znači da ga prepozna. Znači da se pokrene taj imunni sistem, a onda se posebna pažnja posvećuje određenim centrima. Tako da rezultati koji se postižu kod nas su zaista čudni, čudotvorni. Znači ako imamo dete, mali Miloš, koji je imao problem, bio slep, veza između oka i mozga, znači optikus nerv, uopšte nije postojao fizički. Profesori su rekli svi, pa i Rusi i naši lekari su rekli da je to kao kad se rodite bez ruku, jer nema veze, ne postoji veza između oka i mozga. Ovim terapijama se postiglo da dete je krenulo recimo u januaru na terapiju, u junu smo već imali određene, već je nešto počelo da vidi. To dete je sad završilo za fizioterapeuta. On još uvijek ne vidi kao ja i vi, ali je toliko progleduje da je mogao da završi školu, da može samostalno da se kreće, da sve ostalo znači to je velika. To nam govori upravo o tome da pored ovog našeg fizičkog tela postoji još nešto pored našeg organizma, pored našeg tela, i svaki organ ima svoj energetski deo. Na tome rade ove terapije. Svakako, ja nisam jedini, ali je jako malo ljudi koji mogu na ovakav način da pomognu da se leči. Imate razno raznih. Ono što sam ja odlučio onog trenutka kad sam došao u Jugoslaviju, 90. godine, je da bi se razlikovao od svega toga, prvo pacijent kad dođe kod nas ili posetilac, popunjava karton svojom rukom. Uz to se prilaže medicinska dokumentacija lekara. I što je jako bitno, svaki pacijent koji dođe, ako uzima terapiju od svog lekara, on mora da nastavi to, izričito se to kaže, jer to su terapije koje je do sad koristio. Tradicionalne metode lečenja idu paralelno uz bilo koju drugu terapiju, ne smeta nam ništa, a postižu se veliki rezultati. Znači on mora da nastavi s tim, jer jedino lekar koji mu je dao tu terapiju može da smanji, da ukine ili da poveća. Znači on administrira terapija. Znači, to nije naše područje. Tako da, slobodno možemo reći da ove 32 godine imaju iza sebe jako puno rezultata, jako puno, ja sam objavio to u par knjiga, znači napisano je 7 knjiga, na 7 jezika zapravo. Srpska knjiga je doživjela 10. izdanje, slovenačke, mađarske, engleske, nemačke, čak i na arapskom i tako dalje. One su jedna vrsta dokumenta gde pokazujemo sa medicinskim rezultatima dokumentovano izlečenje tih neizlečivih ili teško izlečivih bolesti koje su danas problem. Znači,
Да. Она што го гледаат во позадина се фотографии од ваши награди, признанија, задоволни пациенти, на што повторно ќе се вратиме, за да уште повеќе ја приближиме традиционалната медицина. Рековте дека таа паралелно оди со современата, лекарствата кои што ги имаат одредени лица мора да ги земаат кога ќе дојдат кај вас, за да појасниме што всушност треба кога едно лице има потреба да дојде кај вас. Дали треба освен медицинска документација нешто друго да донесе? Обавезно доноси налаз лекара кој ми фотокопираме и ставиме уз njegov картон. Karton služi radi praćenja stanja. Pa imamo, recimo, kaže, nakon 8 do 10 ili 10 terapije došlo je do sledećih promjena. Kao što već imamo, evo ja sam tu od aprila, mi već imamo kartone popunjene posle određenog broja terapije, što je velika stvar, gde piše dete, autizam, ne govori, posle 6 dana dete je počelo da govori prvi zbore, prve reči. Znači, to je veliki, veliki napredak. Ili imali smo gospodina koji ima parkinsonizam, on je posle druge nedelje već ustao i počeo da hoda. Znači, to su rezultati koji se trenutno vide. Naravno da se ne dogodi kod svih da nakon 2 dana krenu da hoda ili da progovore i tako dalje. Ali to nam daje veliku nadu da nastavljamo dalje. I ono što je jako bitno, ove terapije nemaju nuspojava, ne mogu da škode. Mogu samo da pomognu. I pomažu sigurno. Samo je pitanje koliko i u kom periodu. I zato sam ja dosta strog u odnosu na moje izjave koje kad mene pita pa si koliko treba, šta treba. Da li mogu pomoći? Mogu sigurno. Koliko? Ostaje da vidimo. Ali moramo da znamo čime se susrećemo. Susrećemo se sa multiple sklerozom koja je podmukla, progresivna i neizlečiva bolest. Susrećemo se sa spinalnom mišićnom atrofijom kod dece koja je opet progresivna bolest i to je izuzetno teška. Susrećemo se sa autizmom koji je teško, za koji slobodno mogu reći da to nije bolest, to je jedno stanje, ali stanje koje ne dozvoljava da funkcioniše ni dete pa ni porodica. Jer tu se radi pre svega o jednom višku nekanalisane energije koja blokira centar za govor, centar za koordinaciju fine motorike i ta deca imaju obično floru creva koja je razređena, koja je malo drugačija od drugih. Znači, ovim terapijama mi dovodimo organizam u balans, u ravnotežu od mi. Vidite da ja koristim stalno reč mi. Ne ja. Zašto ja? Jer čovjek je toliko mali da bi on to mogao da radi. Ja uz prirodu, uz Boga, uz Božju pomoć ili uz nešto. Razumete? Znači, dovodimo da se pokrene to unutra i da se to polako oslobodi, da informacije dođe do perifernih centara, vrati se nazad, da se centri pokrenu i tek onda imamo, kad dođe do rezultata, onda smo zaista svi sretni. Jer moj način mog rada je takav da su prisutni svi tu u prostoriji i kad ja počnem da radim, svi pričaju između sebe. Mi smo zapravo kao jedna porodica, jer svakom ja znam i ime i prezime i znamo kako i šta je, a onda se ponaosob sa svakim radi po njegovom energetskom kodu i usmerava na određene centre. Да, еве го споменавте аутизмот или мултиплекс склероза, дали сакате можеби нешто да коментирате? Ovo je spinalna mišićna atrofija, devojčica, koja, jer pazite, njihova budućnost je, kažu, vreme nije njihov prijatelj. Jer vremenom, kako rastu, izumiru mišići i tu dolazi do onog najgoreg, da dete umre. Ova devojčica je, ne samo da je došlo do napretka, ona samostalno hoda, ona se penje uz merdevine. Ne znam da li imamo tu taj snimak, nadam se da ima. Znači, to je jedan izuzetno veliki rezultat, izuzetno veliki koji pokazuje da je i kod takvih pacijenata ima nade. Znači, najbitnija stvar od svega je da nada postoji i da se može pomoći. Да, прашањето ми беше за аутизмот. Рековте современа болест која што се повеќе за жал момчињата ги зафаќа наспроти девојчињата. Дали е важно периодот од неговата возраст на одредено дете со аутизам или може тоа да дојде и подоцна? Што е важно? Факторот време колку е важно? Обично се јавља после годину и по до 2 dana. Sad, postoje mišljenja da tu imamo, da utiče i određena vrsta vakcine, da utiče sve ostalo. Još uvijek je to nerešeno. Zašto? Zato što ako imamo 1 metar, a ovo je 14 centimetra, znači, samo toliko je svetska nauka uspjela da mezog spozna, da ga ispita i da zna. Znači, još uvijek je velika nepoznanica za sve nas. Ono što razlikuje mene od ostalih, ja ništa bolje, niti čak ni toliko ne poznajem mozak kao jedan neurolog, neuropsihijatar. Međutim, pristup tradicionalne medicine je ovakav, da mi vidimo čoveka kao jedno energetsko biće sa određenim centrima. I amen. To je za nas sve. Savremena medicina ima jako puno specijalnosti, pa je čovjek malo, da tako kažem, podeljen. I to sve kad se skupi, tek se onda dobije kompletna slika o njemu. Kod nas je malo drugačije. Znači, mi ne lečimo bol, ne, mi, ja, jel? Pokreće se, kažem, ponavljam još jednom, znači, taj univerzalni doktor, imunni sistem koji
prepoznaje problem i stvara lek za sebe. Ovde vidimo dečka, njegova majka iz Skoplja, on je sad bio u Skoplju pre 2 meseca, inače iz Berna, imao je teški saobraćajni udes, 3 meseca je bio u smrtnoj komi, hteli su da ga isključe, da bude donator, zove se Jagub na Džaku. Mi smo sad i veliki prijatelji. Evo, došli smo dotle da je on počeo da hoda. Ovo su prvi koraci posle godinu dana, jer bio je godinu dana, 3 meseca u smrtnoj komi, godinu dana u budnoj komi. Svakog dana, to su snimci iz Ljubljana, u Ljubljanu je dolazio, svakog meseca po 4 dana. Što govori da je jako bitno za ove terapije kontinuitet. Mi radimo 4 dana terapije, pauza 2 do 3 nedelje, da se to stabilizira, da organizam odradi i kasnije opet samo nadgrađujemo napred. Znači, svaka terapija ostavlja traga, svaka terapija pokreće, ali je potrebno vreme. Znači, niko ne može da, svi koji kažu da će to biti za 10 dana, za 15, za godinu, takve licitacije, mislim, nisu prvo ni primerene, ni ozbiljne, ili ne znam, nekakve vrste garancije, bilo čega. Znači, ja mogu da kažem da ću sebe dati maksimalno i dajem, što se vidi tokom terapija, jer ja 2 uniforme promenim danas, ove sve od znoja, ali koliko god ste Bogom dani, ako ne date sebe maksimalno, i koliko imate znanja, ako ne date sebe maksimalno, neće doći do rezultata. I sva ta deca moraju da vas osete, da vas osete, doći će vreme kad ćete jednom, nadam se, i posetiti uživo tamo da vidite kako to izgleda. To se vidi na nekim od snimaka kad je tamo u toj takozvane, da kažemo, ordinaciji. Pazite, ordinacija gde nema lekova, nema dijagnoze, nema injekcija, nema privijenja, nema ničega, apsolutno nema ničega. Tako da ovo je jedna vrsta terapije, tako ih zovemo. Znači, ništa se posebno, dovoljno je samo da ima jedan dobar prostor, koji pre toga, naravno, ja sam 6 meseci tragao po Skoplju da bi osetio prostor. Evo ovde vidimo Grigora. Grigor 6 godina nije hodao. Nije govorio. 6 godina, znači nijedan zbor. Grigor sada ide u 4 razreda redovne škole. Čita, piše, govori. Znači, to je jedna velika sreća i zapravo moram da kažem da mi je on jedan od najomiljenijih. Да. И пред блокот реклами и втората пауза, доктор Тасиќу, ще сакам да ве прашам дали факторот време игра улога, дали при овие конкретно аутизам или спинална атрофија или мултиплекс склероза треба да се чека или треба побрзо да се побара решение? Ne, gledajte, svakako da faktor igra. Ako imamo dete koje ima autizam, elemente autizma, ima 4 godine, i ima 14 godina, kad je već krenuo u pubertet, to je jako velika razlika. Jer određeni procesi u organizmu se razvijaju do određenog doba i onda se zaustavljaju. Ove terapije mogu da to produže, međutim nisu svemoćne. Razumete, tako da svakako, ali opet s druge strane, ako gledamo, poznavajući moj život i sve ostalo što ja znam, je da mi ne odlučujemo, mi smo jako mali da odlučujemo da li ćemo doći, kad ćemo krenuti s lečenjem i kako ćemo. Imamo primjer jednog momka koji ima 23 godine, cerebralna paraliza, došao je kod mene u kolicima, donji deo ekstremiteta je bio totalno oduzet, znači nije mogao ništa da mradi. Majka pita, kaže, da ga primimo. Ja kažem, gospođo, žao mi, ja sad ne mogu tu ništa da uradim. Ali molim vas samo radi anksioznosti i depresija se malo smiri. On je dolazio 1 nedelja, pauza, 2, 3, u 3. nedelji on je pomerio stopalo. Nakon toga smo nastavili, on sad već počinje da hoda u razvoj. Imamo slučaj tu Fezullahu Fitina, koji je sa 19 godina došao. U 21. godini isto nije mogu uopšte da mrade. U 21. godini cerebralna paraliza je, on hoda. Ali svakako da je mnogo, mnogo bolje kad se krene što ranije sa terapijama. Znači, ali opet kažem, to ne odlučujemo mi. To ima nešto. Ko će se sresti kada i gde ćemo se sresti? Сигурно. Ви благодарам, доктор Тасиќ, за овој прв дел од разговорот. Подсетувам дека Друштвото за подобрување на физичко и ментално здравје, доктор Тасиќ ви стои на располагање на 071 711 770 во хотелот Карпуш во Скопје, каде што можете бесплатно да се советувате и да дојдете во контакт со доктор Јован Тасиќ. Ве поздравувам уште еднаш и со задоволство ве поканувам да останете до крај со Фактор здравје. Денеска зборуваме за традиционалната медицина преку разговорот со доктор Јован Тасиќ, кој што е лекар по традиционална медицина и кој што на задоволство пред се наше овде во Македонија го правиме првото негово телевизиско интервју, а за дополнителни информации за прва бесплатна консултација можете да се консултирате и да закажете преглед на 071 711 770 или да се најдете со него во ординацијата во хотел Карпуш
Карпош во Скопје. Доктор Тасиќ, она што ме интересира, уште споменавте многу дијагнози каде што сте помогнале и каде што нормално ефектот на традиционалната медицина во соработка со современата доаѓа до израз. Кои други индикации, каде се може да помогнете? Го споменавте и стерилитетот пред емисија, сигурно. Svakako, da li je muški sterilitet u pitanju, da li je ženski, apsolutno je svejedno. Što je isto globalan problem. Da li se radi o azospermiji, oligospermiji, ovamo, da li se radi recimo o zapušeni jajovodi i tako dalje, i tako dalje. Imamo pacijenata koji su dolazili posle 5 puta umete oplodnje pa se nije uspelo. Zašto se nije uspelo? Zapravo, organizam mora da se pripremi da bi mogo da nešto što se da, znači ako se i to radi, bilo bi dobro uraditi prvo ove terapije da pripremimo organizam. Ja obično kažem, mi ako bacimo pšenicu na asfalt, ona neće da nikne. Znači moramo da imamo spreman organizam, ne samo ovaj fizički, organski da je u redu, nego mora da bude u tom energetskom, psihičkom balansu. Jer svaka menstruacija ili ciklus, da bolje kažemo, kod takvih ljudi koji imaju sterilitet godinama, je opet jedan novi stres. Ja opet sam dobila, opet nismo uspeli, koji opet nadograđuje na to. Znači moramo ljude, ja sam se svojevremeno sad napravim jednu paralelu nevezano samo. Znači ja sam i doktor Sportskog društva Vojvodine godinama bio. O čemu se radi? Radi se o tome da jedan sportista nije dovoljno samo da je u fizičkoj spremi dobar, nego je potrebno da se i psihički dovede u jedan taj balans energetski da bi postigao vrhunske rezultate. I postizali smo, znači čak i kod zdravih ljudi, kod sportista, a da ne govorimo o ovome, evo ga, ovo je Fitin Fizilahu, koji to hoda, ne znam, nije pušteno video, može da se pusti, vidi se kako on hoda u ovom, što je velika, velika, velika stvar u 21. godini. Ovo je i za moj najmlađi sin, pomoćnik. Ali го споменавме и стерилитетот, понатаму астмата како респираторна болест. Da, gledajte. Многу хронични болести. Apsolutno je nebitno dijagnoza. Znači, dolaze ljudi koji imaju i karcinome, ali svakako, kažem opet, moramo biti svesni sa čime se susrećemo. Ja ne mogu da kažem da svi ljudi koji dođu kod mene da su izlečeni, ali mogu da kažem da svi koji su došli da im nije odmognuto i da im je pognuto. Koliko? Ako im mirno prespava noć posle 6 meseci nespavanja, recimo kod takvih slučajeva gde su i metastaze i sve ostalo, i to je jedna vrsta pomoći. Znači, ja sam dovoljno iskren da kažem da je potrebno vreme i da je potrebno mnogo rada. Ima ljudi koji dođu 1 put, 2 put, 5 put i onda kaže, evo, nešto je samo malo, nije to. Ali ja sam u startu pre bilo kakvog preterapije, jer kod nas je jako bitno da znamo, kažem, vidi se način rada, vidi se šta se radi, oseti se, ali moramo da znamo da tu treba da se radi dosta. Сигурно. И уште една дијагноза многу сериозна, тоа е епилепсијата или епинападите. Дали и колку тука имате искуство? Gledajte, rekao sam malo pre, da sve što je vezano za mozak, znači rezultata ima jako puno, kod svih bolesti. Od izlečenja za lečenje do totalnog izlečenja. Znači ja sam jedan od retkih, volim da kažem, koji ima izlečenje multiple skleroze. Jedan od retkih koji ima izlečenje autizma, koji ima izlečenje spinalne mišićne atrofije, koji ima izlečenje epilepsije, to dosta. Jer prošlo je, kažem, jako puno pacijenata, od toga, nažalost, najviše dece, ali kod svih je postignut rezultat. Šta znači rezultat? Ja sam imao slučaj gde je momak koji ima 32 godine, u 32 godine paralize, otvorio ruku i oprao zube. On je bio presretan. Ali mi koji smo s ove strane, da kažem na jugu, jer ja sam isto poreklom sa juga, mi to malo drugačije, jedino što je počeo da ode, a još ne govori, recimo. To je naša interpretacija. A Slovenac bi rekao, joj, otvorio je rukicu, počeo je sam da ide, mi smo presretni. Znači, jako je bitno koliko cenimo taj rezultat, odnosno to što se desi. Да. И уште еден аспект во однос на вашата работа, рековте работите индивидуално и групно, како сеанси. Не групно, svi su tu prisutni. Prisutni, da. Zašto? Pazite, prvo svi pričaju između sebe, razmenjuju iskustva, nema nikakvi tajni. Drugo, ja kad počnem sa radom, u toj prostoriji zapravo svi su po terapijom. A onda čak i pratioci. Mi imamo slučajeve da pratioc dođe, dovede svog pacijenta i onda posle kad dođe treći put kaže, znate šta, ja sam imao problem, išao sam više, nemam, recimo, ne znam dalje, kamenom oboru, nešto, bilo šta, nemam više problema. Jer moguće? Moguće, naravno da je moguće. A onda, kažem, posebno sa svakim, što je jako bitno, po njegovom energetskom kodu radimo. Postoji još nešto, što opet, kad gledamo sad ovako ovo što se radi, dođe čovjek unutra i sad neko maše rukom, daj, pusti me, šta je ovo. Postoji još jedna stvar, da ja preko Vibera, tamo je pacijent, odnosno dete koje je imalo rupu,
12,3 mm na srcu. Znači, to je takozvani VSD. Tu imamo jako puno rezultata isto. Desilo se da jedna devojčica koja je imala 32 dana, evo i vidimo ovdje u desnom ćošku, 32 dana, ona je bila beznakinja, imala jako veliki šum i rupicu na srcu. Posle 4 terapije samo rupica se zatvorila i nije bilo potrebno operacija na otvornom srcu. Razumete? Znači, ova devojčica za koju pričam, evo vidite, mora da postoji ljubav. Jer ljubav je centralna stvar koja pokreće svet. Bez ljubavi nema života na zemlji. A kod nas je to jako izraženo, jer ta deca, oni osjećaju da ih volim i oni mene vole. A kad vas neko voli i grli kao svog roditelja, onda se ja osjetam sretnim i onda mi ništa nije teško za dalje. Znači, ta devojčica je tamo, uopšte se nismo vidjeli, ali slika je jako bitna. Slika nosi energetski kod čoveka, koji je mnogo, mnogo jači od našeg otiska prsta. Znači, po tome se razlikujemo jako i na tome se može puno učiniti. Čak znamo da ono vudu pleme nije dozvoljavalo da ih slikaju, snimili, znali su samo opet su oni na onoj drugoj strani, ja sam s ove strane, da bi mogli da naprave nešto loše. Znači, po slici 2 puta smo radili po 4 terapije, na kontroli se pokazalo da se za 73% smanjilo to, a ovaj rub koji nije postojao se stvorio na 5 mm, tako da sad operacija nije potrebna više. Znači, šta to kaže? To objašnjavamo mi, odnosno ja objašnjavam teorijom relativiteta o Einsteinu, da nema vremena u prostoru. Znači, mi sad kad zatvorimo oči, samo imamo ispred oči ono gde smo bili, recimo, najdalje, da li je to Australija, da li ne znam gde, mi smo, koliko je prošlo vremena dok smo stigli tamo? Jako malo. Tako i ovo. Znači, potrebno je samo da vidimo, da ja osjetim taj energetski kod i radi se terapija 5 minuta, svaki dan, čak nije potrebno ni da uključimo, samo da je vidim. Ali ja to uključujem da ljudi vidi da stvarno, da se zaista čovjek trudi, da to zaista radi, a ne da ne znam negdje kao što ima neki podele. Koje godine ste rođeni, a nema problema, bit će to u redu, on sedi, ne znam, u restoranu, negdje pije, a neko od sugestije, neko ovako, nekome i bude bolje. Ali neko od ovoliko ozbiljnih stvari, kao što dolaze kod nas svaki dan, nažalost, to su svi, ne kažem, ne beznadežni, ali ipak ljudi koji su izgubili svaku nadu da se eto može ići dalje, su probali sve, evo i te matične ćelije koje smo svi očekivali, pa ja sam čovjek i za mene je potrebno bilo 9 mjeseci, pokazale su da nema nešto rezultata, ni kod multiple skleroze, ni kod autizma, ni kod ovih drugih slučajeva. И тоа е тоа. Да, и оно што... Да, реците. Да, сакав да ве прашам, кога зборувате за терапијата и сеансите кои што ги работите, дали се тие со повеќе луѓе или поединечно, колку траат? Дали е тоа индивидуален пристап или сепак во одредени ситуации диагнозата е тоа што детерминира колку ќе трае? Не, гледайте. Они kad dođu, oni su svi po terapiji. Onda posebno sa svakim radimo. Znači, boravi se u prostoru sat i po do 2. Pola sata, sat i po. Što duže u tom prostoru, to je bolje. Znači, to je suština terapije. Odlaze kući, moj rad se plaća, ali se plaća nakon 2., 3., 4. dana lečenja koliko je pacijent zadovoljan. Ako nije zadovoljan, može da ode kući, da ništa ne plati. Ali više ne dolazi. Pa je onda bio 4 dana, prošle mjesec dana. Prati, ovo mi se sviđa, idemo dalje. Pa onda opet, znači uvijek postoji mogućnost da se prekine bilo kada, a da se ne napravi šteta onome što je već dobiveno, razumete? Sigurno. Što se tiče nagrada, ogromno ih. Zaista, evo i ove godine ima 2. Međutim, ja uvijek kažem ovako, najveća nagrada za mene je Grigor, za mene je Luka, za mene je Miloš, za mene su ta deca koja su progovorila, koja su progledala, mala Katja, koja hoda, naravno nije ona jedina, ali ona je najkarakterističnija bila u tom polju, onda ova mala Eva Rozman, ta koja je imala tu rupicu na srcu, jer pazite, deto 32 dana raditi operaciju, ipak, znači trebalo se na otvoreno srce. Za samo 4 terapije, to su 2 dana po 2 terapije. To je zaista, samo kažemo, Bogu hvala, je sve u Божјим рукама. Да, во моите раце е 10-тото дополнето издание на вашата книга Отписани поново ходају или Отпишаните повторно одат, каде што на задниот дел во вашите зборови, кои што ми рековте 10 години сте ги мислеле што да напишете, велите дека човек кој што сака да биде здрав, треба да го следи своето здравје, да го следи човекот, природата и суштината имунолошкиот систем, она што е парафразирано на она што вие го кажавте. Позитивно, да prati svoje zdravlje, da se okrene čoveku i prirodi i da otvori srce životu i ljubavi. Да. И велите дека овие лица се енергетски нестабилни, односно неуравнотежени. Дали после вашите терапии тие стануваат енергетски стабилни? Svakako. Ne svi na isti ne svi to. Или на исто ниво. Međutim, potrebno je još nešto reći.
to ima u knjizi. Ja spominjem knjigu, sad će biti pomama za knjigom. Ja nemam trenutno niti jednu, osim ove koju vi imate kod sebe i ovdje ispred mene. 40.000 knjiga, ali je to 10 izdanja na srpskom, je podeljeno. Ja niti jednu knjigu nikad nisam prodao. Svaki pacijent koji je došao kod mene je dobio knjigu. Sad trenutno nemamo, kad bude novo štampanje, ja verujem da će biti na makedonskom. Tako da ćemo imati tu knjigu. Htio sam da kažem da zapravo u knjizi sve je dokumentirano, svi ti slučajevi, a ima i nešto od svega ovoga. Tu postoji čak i ono da su Slovenci stavili na poštansku marku moj lik, što je mnogo velika stvar, pre jedno 12-13 godina. Evo, možemo to da pokažemo. Да, слободно. Во вашите раце тоа може да го земете и да го покажете кон камерата. А само да споменам дека после Нови Сад, Љубљана, сте присутен и овде во Скопје. To je u vašoj knjizi. U vašoj knjizi. А да, ја ću to da nađem. Evo, na kraju, odmah na kraju do slike. Ne, skroz na kraju. Još jedan, evo ga. Evo. To je ova, može i јас да го покажem. Ne može, da, ne znam kako god. Ево го, да. Точно тоа е тоа што го зборувате. И само прашањето уште ми беше достапен сте и ќе бидете присутен со каква фреквенција, колку често ќе бидете овде во Скопје? Гледайте, ја сам мислим jedan од ретки кој сад у 3 држави има званично пријавljeno. Значи, u Sloveniji postoji centar za kompletnu medicinu, centar dr. Tasić, u Novom Sadu postoji centar dr. Tasić i ovde društvo za podobrovanje na fizičko mentalno zdravlje. Znači, sve je uredno registrovano. Radi se ovako, za sada 2 nedelje sam u Skoplju, 1 nedelju u Ljubljani, 1 nedelju u Novom Sadu i tako u krug. Pa ćemo vidjeti kako će, u zavisnosti od broja pacijenata će se to okretati, ali svakako da sam prisutan ovde sad, Bože zdravlje, za stalno. Tako da nije ono dođe se jednom, pa sad ljudi ne znaju šta će, moraju da idu za Novi Sad. I znate zašto? Ono šta je odlučilo. Jer je jako puno pacijenta koji su dolazili iz Makedonije u Ljubljanu i u Novi Sad. I sad zbog korone je došao jedan prazan hod. Imao sam velikih ponuda i u Parizu konkretno, multimilijardera, da jednu osobu. Međutim, ja sam se odlučio ipak da to vreme posvetim deci. Po meni i po mom shvatanju, važnije je danas primiti 10, 20 dece nego se jednoj osobi krenuti, bez obzira na interes i na sve ostalo. I zato sam se odlučio da bi ovde otvorio i da bi ovde krenuo sa radom. Da se približim ljudima, da oni ne moraju da idu u Novi Sad, jer dešavalo se da plaćaju po 400 evra PCR test i plus hotel i sve ostalo, a cena ista kao u Novom Sadu. Znači sve je ostalo onako, samo sam se ja približio tu. I tako da ostaje Bože zdravlje, eto. Да, само да подсетам дека Друштвото за подобрување на физичко и ментално здравје доктор Тасиќ ви стои на располагање во хотелот Карпош во Скопје и за бесплатен прв совет и консултација можете да се јавите на 071 711 770. Доктор Јован Тасиќ, кој што е лекар по традиционална медицина, денеска беше гостин во Фактор здравје и пред да ви се заблагодарам доктор Тасиќ, уште сакам да дадеме една визија, една позитивна порака дека и покрај пандемијата таа ќе помине, она што ќе остане е вашето знаење и помош кај сите оние каде што современата медицина за жал нема помош. Gledajte, ove terapije upravo utiču na jačanje imuniteta organizma, koji je suština svega, tako da pomažu i u svemu ovome. Ali svakako da moramo da se pridržavamo svega onoga što je potrebno da bi sebe na neki način zaštitili koliko sami možemo. Mada ja uvek kažem, prvo je Bog, genetika, pa onda doktor. To je taj redosled, ali sve ono što je u našim rukama, što je u našoj moći, mi moramo sve da ispoštujemo i da se zaštitimo maksimalno, da ne bi dozvolili da dođe do nečega nepotrebnog. Да, и јавно и веќе ветите дека следното интервју ќе го правиме на македонски јазик, бидејќи зборувате одлично македонски. Ако не е поскоро. Да. Ja razbiram makedonski kompletno, Да. ali govorim malko. Da. Mada moj, kad bi okrenuo leskovački, bio bi malo sličan kao kumanovski, jel da? Да. Ви благодарам многу, ви посакувам добро здравје. Хвала и на вас. Среќен пат во Љубљана, Нови Сад и ве чекаме повторно во Скопје. Благодарам ја и на вас. Благодарам за довербата што ни ја дадовте, да бидете гостин во Фактор здравје, а тука најмногу благодарам на вас, на вашето внимание и соработка и денес во Фактор здравје. Пријатен ден и се гледаме повторно утре.